Kublesibo ni bibaro hakani ka video ngakwa pan pensaya bibaro kibapai yakani ka video namar balai ngakwa pan wanra halor kani ka video namar ngeo ilung ba ki comment jang pi badon na preng jang pi kibakwa pan tip kambanya halor kani ka video bangaladep ban upload namar badon kiba kailam ler yakani ka jing tip banga ai sapi lengba kani ka video te hakani ka video kabamanta ngakwa pan pensai sapi ban iro sapi ya ka jing sisa kenang ba pinam sngoto bakala ya ka te tongin sedang no menta kenang ba kanam trong than ka video kalong kum nepi haka jela jongi ni don lai teli ki council kata kabanang kong Jantia Hill Autonomous District Council kabangi ong short form GHADC bat kabaar KHADC kata ka Kasih Hill Autonomous District Council bat kabalai ka GHADC kani ka GHADC kalong Garo Hill Autonomous District Council kalong kumtapi yakin kilai teli ki District Council laseng yaki hagis nem baper nadok kilang shua man shua kata kum ka Jantia Hill kilaseng ya kan nadok usnem kat kandai spa andre posau kala don kan ka Jantia Hill hata ka arpolai tarik November nangta ya ka KHADC laseng ya ka nadok usnem kat kandai spa san pawar kala don kata haka arhoniau tarik ujon bat kabalai ka GHADC ka Garo Hill Autonomous District Council kanero lasdang yaka nadok usnem kat kandai spa san pawar kini kidei ki bahak madok ki council kini kilai teli te hadenang ta lapia yaki syaki kat ar teli ki district hakane ka jela Meghalaya jonge yakini ki kat ar teli ki district laseng yaki hakis nem baper lapia yaki hakis nem baper pat kita rig pila depan paj yaka to ka video bangaladep ban upload hakini kisngi baladep pila ban check yaka to ka video ro bangaladep ban penmi yaki snem kitarik bat ubnai laseng yaki hakis nem baper namar ladanga ito yaki hakani ka video kalajrong palat te kani kadai tangkat pensai sepi baro kanang ba pinam sngoto bakala namar bapon hinapi kiba ong kumno kumta yaka Jantia Hill kaladon nato kipor mansua kumno kumta pipat piong laseng yaka tang haus nem arjar kadar kanete kaba labakala pi don kiba ong kumta pi te ngamban se ban shna yaka nika video ban ailem sapi ban pentikna ya piro namar kalong kum nepi yaki nikilai teli ki council lapia yaki syaki kat ar teli ki district kata kumka East Jantia Hill ka West Jantia Hill ka East Kasih Hill ka South West Kasih Hill ka North Garo Hill ka East Garo Hill ka West Garo Hill ka Ribhoy kumta terpi namar ladeban pelet ya katuga video kababatay yakis nem baper laseng yaki te ngangai lemba kanika video kanira pensai so yapi kamtam yakito kibampat comment ro pinang sai so halor kanika video te tangkata ka pensai na kaliang jonga te pila banpej ya kanika wat saki social media ro pilayo yakini ki tarik kisnem kumta ter hagi distrik baper pila banpej ya kanika kabanga ai sapi te kaban kong pila ban yai lengbau chrome la ne na google ro kajo te hadena ta search ya kanu ka district jongpi bat ap ngan sawa tho angne when was Jantia Hill district grade tene kadai jongka Jantia mo
When was Chantia Hill District formed? Kemut là sân ya ka aman ai great. The Chantia Hill District was officially created on February 22, 1972. Kadai jongka Chantia Hill là sân kaladon na do usnem kat kendai spa heneu poar. Kito ki pen EAP hakato ka way ka video kadai hajar kat kato kamut la bahak yaki ken kum ka West Chantia Hill kum nata ka East Chantia Hill kalong kum tahe te ngan taj no da ki way pan ki district pila ro ban taj ya ka neu ka ki district ki ba pikwa ban tip. When was East Chantia Hill established? Kani kamut jongka East Chantia Hill mo la bahaya ka haga East Chantia Hill kat no tarik bat usnem ayula pihak ya ka East Chantia Hill naga West Chantia Hill tongin pek ya ka tarik seng jongka ni ka East Chantia Hill. Betul lah yo. Kani East Chantia Hill District is a district with its headquarters at Kliriat in Meghalaya State of India. The district was carved out of Chantia Hill District on Afghan tab yang secesen. When was East Chantia Hill established? Kani ke East Chantia Hill District laseng yaka hau Julai lai phuai tarik jar kar kani kemut kato ka ba ngapan iya pihak kato ka way ka video sepang ka jingseng yaki district yaki kar art lagi ki district ki badan hapok ka jela jongi kalong kum nepi yak kani kadai ka tarik seng ban kani kadai ka tarik ban pihak yaki ken ya ka tarik bala seng nadok men kong swa ya ka council ka don da kumpuai ken nata sakani ka waipan jongka West Chantia Hill. When was West Chantia Hill kani ro kadai jongka West Chantia Hill District ya ka West Chantia Hill laseng ya ka hau Julai lai phuai tarik jar kar kemut kajuk hi kasngi kajuk ka tarik usnem bat ke East Chantia Hill pi kini ki bangapan i yapi hakato ka video bala seng yaki district prepare hakanika jelam kali aja ni tiap ngan search saki weipat ke district pila ban search na barok kito ki kat artli ke district ke banga ayapi picek bat usnem katarik
Kebanga ai hakato ka video kaya day na teman ngan type hakane when was Ribhoy established yaka Ribhoy pat menulas seng yaka kani ka day jongka Ribhoy district was officially established on June Sauterik kat kendai spak kendai poar kani ka day jongka Ribhoy bila ban check bat kato ka way pat ka video kabangala ashwa ya pi te ap ngan sa tanyok da kiway pat ke district ap ngan tany jongka when was Isden aman tak juga Isden and Isden West Cassie Hill establish kan này cả đây trong cả Eastern West Cassie Hill mo but Eastern West Cassie Hill established on November Kaspoterik Raja Arpaway kan này cả đây trong cả Eastern West Cassie Hill pila ban check kanero lamba katoka kikat artli ki district bangala depan ICP teman tangan tak pat sakaway pan when was Southwest Cassie Hill established jongka West Cassie Hill pat menula sengeka jongka Southwest Cassie Hill la sengeka hau Agos lai tarik rajar khat ar te kini kidai kinuksa banga ICP lengba katoka video namar pandon ke babon ba kena bam long ra ke bam dai kum kane ke bapi ai teman tangan pan EJP pila ban check ya kano ka district ka papikwa lajong ke district kenang bapin tim te tangga pan kuno ya kana video ku bless bon